ruska imovina ide na dobož. Zaharova, to je pljačka, nadmašili ste i svoje zapadne mentore. Odluka ukrajinskih vlasti da usvoji uredbu kojom se reguliše prodaja zaplenjene ruske imovine u toj zemlji je potpuna pljačka, izjavila je danas potparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Pod plaštom poboljšanja stanja u zemlji, koje su inače sami izazvali, kijevski režim se bavi pljačkom, nadmašujući čak i svoje zapadne mentore koji uzalud pokušavaju da smisle neku pravnu formulu za prisvajanje ruske imovine, rekla je Zaharova. Prema njenim rečima, režim ukrajinskog predsjednika Zelenskog se ponaša na sličan način kao i nacistička Njemačka. Nacistička Njemačka je aktivno pljačkala, oduzimajući drugima imovinu i bogatstvo u evropskim zemljama i u Sovjetskom savezu. Nije im bilo stalo do legalnosti. Na sličan način se sada ponaša i režim ukrajinskog predsjednika Zelenskog, dodala je Zaharova. Ocijenila je da ni mali deo pokradenih sredstava neće biti potrošen za potrebe prosječnog Ukrajinaca, ali se žrtvuju za geopolitičke ambicije Zapada i pohlepne težnje kijevskih lidera. Ukrajinski premijer Denis Šmigal najavio je u petak da će ukrajinska vlast organizovati aukciju za prodaju konfiskovane ruske imovine.